Lushita Katongali. Tailakana Avang Rally, Happy Mother's Day. Rana saw Mirano. Avung Rana Ning Chang makeup kachi Shakawili 90%, 100% Ning Chang Dukle in a toilak in a gasha, Akachina. Kikala Jaka Mirin Okapay Gachi he Hangsar Lak. Jaina Achiva Itom Natumli Avung Rally Kala Futigaya Hili Rag Zipta Clay Kala Itomay Onlinely Manada Clay Avung Ragachi Vali Rana Okapay Mirin Ngarum Sang Mirano in a young Dalaga Tangkul Tui Masha Kigachi Migachunka Taidadale Jaina Achi he Itomwe Sunday School Ping Kaikala Avung Raling a Tanglaka Raga the Clayler Kataidadale Jaina in a Shapshituena message we Shamlakai version G Shinakobang Hang Mire Itom Atam Yang Laka Bangalore he Atam Chet Lakana sing he Ikre when a Shahir Sprung Jaina Itom Atam Yang Laka 16 minute Trata Trup Watale Ari he Iwi Pungena 9:44 Laidale, Chitaka, Pungtrali Kupsang Lota Hangdale, Chitaika, minute Trada Trup, he laidale. Taiga Chili Kup will lag a satsang Luika, minute Tra Shikahi, minute Pangahi, minute Pangahi, Shapshituan Hang Miao, minute Pangahi, Tankle Tuena Hang Mielaka, Shanghai Shun Nena, Tairisiana, Joho Ungailaka. Kanel Raling Sangai. Chimaning a can Katioka, Ili excuse Kasamilo, 15 minutes. Shika Marum Sangauke, Herchilin and what Bumli Kawatran. Come on, Mazanang go in and the Manarim and apology doesn't get you call. You are late, the Hang Jeno, Tokutao, the Machipam ko. Chena itum, Aratem, Lakana itum, what Kasali. Minute tra chada panga huela ungzangi kichine. This morning, the passage that we have taken is from 2 Timothy chapter 1 verse 5. This is a story of faith from Timothy and whose faith, the legacy of faith has come down from his mother, which has been proceeded from his grandmother Lois. When we think about the time and the situation that Timothy lived, especially Timothy and her mother, his mother, that was a very challenging time. She has to confront with the society and the religious leaders especially, because according to the Bible, Timothy's mother is a Jew and his father is a Greek, which means they have different status. And therefore, Timothy's mother deliberately took extra mile to get married with a person from other community, meaning she has an inter-community marriage, intercultural marriage. That shows us one very visible challenges that she has in her life. The second thing is she have a genuine faith. According to the text, it says, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. The text clearly directs us that she has a genuine faith first prior to coming to the hearts of Timothy. This faith has overcome a lot of obstacles in her life.
And as a result, by the time when this letter was written, she became a great example to the believing community, meaning an exemplary mother, which is the topic of our message today. Secondly, she has a sacrificial love for the Lord. When we read about Timothy, the Bible says that he was a timid boy, a young man, meaning I guess that he must have not gone away from a family, from his mother and father, from his parents. But when the calling comes from the Lord, she has to sacrifice her wills and desires to let her son go and enter into the mission field and work for the Lord. The third principle that we can see from this short story is that she has a transmitting faith. The faith that is in her heart has been transmitted into the heart of her son. And as a result, we are reading the story of this mother and her son till today. One thing that challenges me by reading this text is that there are so many devoted and pious mothers in our society today, but there are so many so-called spoiled bred children in their families. Material abusers, people who are all the way after the pleasures of this world. And therefore, Timothy's mother has set us a big example today to let our faith to be instilled and transmitted into the heart of our children. And along with this, I would like to challenge to even our Yolas. Having an intercultural and intercultural, cross-cultural marriage is an opportunity to show your faith to the person with whom you are married to. Chu vangai na itumna thegi chi akhana achu hi apong ka chung gai na taxi na itumdi matui mi tale. Ku vangai na kla ja ka itumai mirin le shit ka sang ka chu hi apong ka chung gai na thai paye khachwing a chaili jita kamai na itumli shit ka sang hi challenges ka chung ga rapa pame. Today many preachers, especially I'm talking from the Indian perspective, are focusing on the prosperity theology that can easily spoil our faith. Ka hili hang da klei pa chin ki kla ja ka ara itum na thai kare to pam hi we na itum na ki thai kla ja ka. Number 1, itum hi genuine faith ka shang a shit ka sang lei ro ko tai la ka na achu hi mother se sau ta vang ra ping li. I would like to focus a little bit more towards the mothers. Itum na hang ki thai ki ji pa na ki kla ja ka itum we shit ka sang hi mar la ka na makang la ka na lei nga sak ngai ki wangla ja ka itum lik pui mare da aji ha shok da klei ping ba hina ki kla ja ka. They preach about prosperity, they preach about preserving our traditions and customs. Ka chung kana varesia ka sali la ko chot ka chang la phung ho varesia ka sai ka acha awo yi ping rivali ma ka the ping awo yi ka chen awo yi ka tung ma shit sang ma ka chi pa ma ning ma kho ka rivali ma shit ka sang ping china sa gi ka sa sa da kle ba ji ithum ma ka shur pha ko da hang gi chi mo pa li ithum my culture hi kala ithum my tradition chat khana hi nga shan ma man la ka khisam phang kala ja ka ithum hi vreshi chetlak ena sa ka sa we na flexible sa mai ta. Ithum my theological term na hang sa ka compromise sa ma man la ka chang tang khamang song tiao ma mai da
vàng nai mà man ta lấy tờ cái hàng hili mà ngồi ghi trái tê tờ iliver paning cái chữ khó trái này hili ít thầm là thấy cái chữ ba và ít thầm mình ngờ sân là bài ít thầm mình giật khana là bài sao được lấy cái to ngay hui measuring rod hi Bible nang sara Jisui tui nang sara rawi tui hi nang sara rawi tui hili masalo maphamana jaiga og tui mi komo na ai da mi komo sai da sei hila ga chi ka chung kha ranam sang la nganing tit ka shap ala Timothy wi avi awi dharma wi ga thana peng na oi atam stranchili Moses wi ayin miyon plong ruko na shit ka sang miya khana ja ka na jyoti nawa ka sa ta jyoti ma khaning pingli fu ga thui ga ji hi shim ka pan ga ji ma sa pai ma ko ga ji hi che la na sing ka sa atam ne kha ji we na ma kan shok la ka ana jyoti ma khaninga mili ungshung ji we na ma kan shok la ka jyoti naw na singkum shrak ka shura ga haya mayon ga sa ayin Moses wi ayin lo hai la ka kala awai wi zakhana chi lo hai la ka o ji shunara tam se ga haya athumna tam li dharma ga thane ta hang ga sa pa chi gang shu pi ga hi example kamathani mi khang te na ngayo ga pa ya kamatha ngayo yan akasata hai mi hai re ina ka sir ka ngai pa na khikla ja ka aji itmoi thothili adang hang hai ta ta hi ka chi tam ka chi thai vare shi sai ka makhanang pai lui mane mai mi ka mo sa ta chang explain sa tak la hi apong ka chung khai na ka hang sa pai chui context chi itum ka the ta kar sai kha vare shi naw pi ng chai le la ko chot ka chang la marak khale sam phang kho vare shi sa sal lei thumi more phung ching fu da khale kho chena marak li ithum ya ka wa nei thum li masik mi ka chi hi shok da khale kho hang da khale pa wa ra nei thum li hang da I chastise whom I love ka chi ra nei thum li kharak atam la lei marak kali ithum me ko mo sao da ok thwing wi hao karang wi hao khang wi hao yang wi hao da ka chot ka chang ang than sang khai la le marak kali itam na sa ka sa chi ra wang ma pha to to ana mai ngare ong ka bai ka tyo ka the ranam gai la le ko chena itam na thai plong ki chi pa ki kla ja ka itam wi shit ka sang hi number 1 mar ka ngai na Bible li phesin sa la ka vreshi khanga sa shikasanga av kala shikasanga vreshi avanga sa ta kharing takar sai India we context and hanglo jaka today there are so many people who are promoting caste system even till today kachui we Brahmin we church middle class we church or he we church even preacher pingan dang da hang dak le kape ko itam na focus sa ki jipawa equality and tranquility peace ka jipahi itam jetlak na shijin ki jine itam vreshino pingwa akwa arau makhaila leishi ngorok to khok ka sawe longli macham tam mena okathui michang mikai ma leila ma naila kapam ka chi itumwi kharing kharakwi shit ka sangwi phaichon itumwi the legacy of faith our legacy of faith should be to preach and teach peace tranquility and equality in Christ hi pa hi da kar sak chi ara chili lang mai dai thum na thai ki chi pa na ki kla ja ka avu ngayoyan kamatha haimi kapaya avu akang sangai ja kha itum hi sacrificial love itum we leishina hauda
อีจีง่ายซาละอีเงยุรปมง่ายซาละอีสังง่ายซาละมีง่ายเดเวจีก้าง่ายเดเวจีสิงง่ายเดเวก็จีวีขังจ้าฮีขเลยได้ก็วังไงนักเลือจาก็ไอ้ทอมลีหังตะเคลป้าหินะ example ก็อินหังไงอัตมยังละก็ไอ้ทอมฮีสุรละกันเลยดริ example ก็อินะมอสเซนะเอาไว้อาวก็เลยฟาโรห์วีนาวงลาวมอสลีงนาวก็คุยป้าวมีกระจุงกันนะอาลีคิป้าวก็เลยก็จีมาเทมันนี่คือझूठी पिंगवी rabbinic tradition झूठी पिंगवी ओजा पिंगवी चखना शित के संग आखना क्यांगला जाकर इधम में First Chronicles chapter 4 verse 18 नि के संग बिटिया के जी शिनाव फराव शिनाव मलाव जी आ मिरिन नचे कुछ लग झूठी नावली शिंपान लग जो है ना राय के जी चखना आखा tradition न कहां आखा लेते जो है ना अरे मैं चिल्ला हाई सासे के मोसेस वी अवना अली लेशी लाके ना कचांग थुम थुम लग मरर तो नाव लाके ना अली ओको नाव सेम खुई लग कोंगली आजु खयाई लग वागता ऐ ना फरावी नाव ngलाव जी ना खुई द था लाके ना मोसेस तर वे ना खुई के शॉक que je no Moses we ko kakalpa to draw up khui ko shokka ta ali phoksang mi laka ta lakana naw we balesli naw we shimli nganaw kami ka tha to ani we example hi itomuli ngayo yan sa ka pai kamatha whatsapp thei tale khanini na ara ngalei ji we awunga na now mayor now khlei ko tong sa that phungreก็พระบิงจิเลมั่งทุ่มไปมรเดหุคุมได้เลยก็สัตว์สัตว์ว่าก็เคยจิเลยเอาเงาวิหุคุมจิเลยอันน่ะมาการชกเลยก็จังก็ทุ่มคุยเลยชีลักไอ้มาจิห้องไอ้มันเองท้าเลยละอันนี้สักไปเอ็นดังเตอรอมสังมีเลยก็จิห้องชกเลยก็เจนดังเตอก็ถ้าเด็กที่ป่าวยาปังเลยวัดสังเขานี่ก็จังก็จีรึกคริกไว้อาชาจอนเมริยมเลยจูฮว่าฟิชเดจูฮก็ไว้เนอะฟาราเวียนาวลาวิวปังลีสังไห้เลยปังลีสังเตอริมพาลักเนอะลุมกาลักเนอะงั้นนาวคุยโมเสสเนอะอายุก็ต้องไปแต่ตุ่มคุยก็จีสัมพังตะเลยโคจีเนอะจีไทยตะเลยปานะคิดเลยจะก็อาลีลุมกาลักเนอะงั้นนาวลุมมองก็จีเนี่ยเจนจีไทยเลยก็นาวแต่โมเสสเนอะनाव जो शिम जो है ना नाव थाई लग रिंपा लगे ना जामंग खंगाई जामंग शक खंगाई शक लग संग खंगाई संग ngवाई लग पम दग ले जो है ना ई फरावी शिम हिली नावी शिम हिली का पम ही इव वांग नियांग मुंग रमने द जो है ना सत्यावे अरे जीवी lighter version ही के जिली सम बंगला जगह Hebrews chapter 11 लीจังจิลีจวยน่ะจะทุ่ยให้เลยก็อะไรฟาราวินองลาวจิน่ะสักลักไอ้น่ะอาลีลุมคาลักไอ้น่ะเงินนามีก็ท้าเลยอันนั้นจะเอาเรื่องเจ้าเด้อก็ท้าวนะฟาราวิก็ฮอลเลยจากก็แล้วก็จีก็ทำ unspoken power unseen force อาขณะอาลีคุณทะเลก็จีวีเด้อจุกาขมีวิอาคเลยก็จิมรารังเกยทำนั่นเทกิจิปาวะฟาราวีนาวงลาวะฮีอาวาวลีงไกชีนาวจิลีเลยก็ชีวิวังจังकि वांग लो जगह अवाव नव झूठी नाव पिंगली मेयर नाव पिंगली सात जरावलो तो हुकुम ताई लगा अनवंग थुम सात झूठी नाव नाव पम तकले नंबर 2 आव आरमुई आइन जिली मकान शोक तंग गाइशी लगा साई कि वांग लो जगह अवाव हुई ही आरमुई आइन सा खाइन जेना अवाव न हुकुम शोक सर लगा आरम नाव टोंग न मया ता आइन सात मयोन लगा फाशंग 파타 클레이치리 아나 가이시르가 타라가나 나우치리 레이가 슈방 낙미르가 나우가이 그 라나 옷레 하이르 더고와 당산지리 크니니 파라가 코야 버지늘라 걸라 나우가 커미 아버지늘라
他那个呢，Moses 里养生米的就说苗诶 ，sacrificial love， 我有帮爱说呢，伊阿只睇了个帮爱說呢，伊那養生米了個幫愛說呢，伊腦裡佢睇了，rawi wat ngurut嚟係個只會只吉了個，因為寧個章這裡 rawi 寧個章呢，阿東裡 priority 米了個係個只會 quality 係得個晒 ，example number 3，個同埋裡，一同會 shit 個生氣，一同會屋龍mang裡，那會mang裡，嘛係路，佢。那位是个生来的来绝了个呀，没人杀个呀，看么凶看个人看个得了个是个生机，那是哪里了？龙当色路，he 嘛带那个那阿姐一种那个 society 里增cấp的嘞，阿夫那个是绝了个呀，是个啥？谁哈个啥？个空里个zadhi啊，忙啊，肯定那个zad的命啥儿。可个背话可，那我那水个呀，个中个那个背，他个几个主人的水好多个的，一同看看的干啥个呢？因为he一个的为那水好个，么那个我有的个呀 society 为那水好个，只么那个阿个的为看个真阿个来好个，个他拉好个张，的一同把个亏的干啥？Timothy 呢，阿夫维，个了阿伊夫维，是个生理绝了，哎呢，个修他的修什个歪，一同谁还能个说的个东可米的干啥的嘞个，一同么是个生意，那我那边里，个了我有帮的个米塞过了哩，long个 shock，long term 个色个袜子康色的干啥的嘞个，Timothy 忙么几么呢 ？Timothy 啥子忙么几么呢？Hili hang da klei pawa. Now the Timothy na ashavu kala ashayi ti hai la. Vareshi sa da ragi chping. Mi khang te pa khoi la ka shasam bangi chping sai guru wang kanna haura jao da rana rinsit ena itumli higata ka pa example hi hai mi hai da klei ni. Chu wang ai na ara itumli in hang ngai point khni itumli tale. Number 1, be firm in your faith. Timothy 下夫他的讲，那一个怕我有人啥的，个怕我有人可能啥阿夫我啥我也讲个，那为是个生绝了，那来个句呢 ？Exercise love selflessly。那为你来的个呀，是个生，哎那我说的来个时机，那个了都为往卡拉那的莫推了，可绕为往了。个里是真白了个个就是养熟了个一同是个真的干啥的嘞口，个个同么里 ，let your faith overflow towards your children and the people around you。那为了来的个呀，来个时机，个了是个生机，那为呢，那是辛苦为呢么等害了，那我哪里我有帮得个呀，个几个人喏，个家人喏。มีก็จีวุตุงลีไทยงสักโลช่างสักโลจีทางก็อิทุมเนอริงดักเลยปันรำเดริงรำดักเลยมี society ฮีจิงรีให้เมรเลยชิงรอกเมรมาชิดมโนเมรอาจูอิทุมวิลีก็จดกระจังนับพังจาร์ดักเลยฮีก็ช่วยนักรักเลยจ้ะก็ point อักอิลีหังโลจิซีก็จ้ะ if I were to say one reason why we are often persecuted by the so-called unbelievers is that we fail to transmit our faith to them. Itum na sagi ji wat ngurut ka hak ka kam sa thuk chi. Itum li ka chot ka chang sing ka kharak. Ma phang ching da khlai hi maram kham taya ka hi ba. Itom wishit ka sang hi mili hang ka chi thai mi wi uklung li hor khang sak ka chi hi ka theo kha vat ka hai na kharane ka chi hi li khang wi ma lai sa mara da shit sang ni Mother's Day ka chung ka mayon ra hai ro ko Mother's Day was started since 1908 meaning
we have been celebrating, the Christians have been celebrating, Christians or the people, whoever involved with this occasion has been celebrating Mother's Day for more than a century. Chewing a chili, eating a chili la, Mother's Day, Kanishi, Tarashi, Makoshi, Tomrashi, Kamayon, Sankap, I read the shitsang. Mother's Day, Abava, Kamayonli, take a quick Abava Sampang, G. Practisa, Kani Sampang, Practisa, Tara Sampang, Practisata, Lesa Sigaja. We would have a nearly perfect mothers in our midst today. And I hope there are so many nearly perfect mothers in our midst. I wouldn't say perfect because it's hard to claim a perfect person in our life unless you are a God. Chivang ne. Jane tumli rana somita aji mother ze kamayonena kapa ngayoyan kangasa avang sa sereno. Naong raping na Mother's Day tang achampa lagana na shavu wang sia sami jing give le kamantata mi jing krangai le khang le gama khr le khang mi jing chimi jing ge chidata kumpai da tumli saklak ena le shilak ena sami se ge chi kahang ena ngaso de kopsang hau ke psycho relief rana somirno amen.